padonang pulitum kese ang mong singway penang litum nang citon thek pacuro lo sila bang solam theja ji aprang litum ini pachini bangke litum kese rupli tatolo sipu bangke presiden Thomson pidolo presiden Nurjengkro pen ke Samson lapu Nurjengkro la nong ko jenu secretary mara dolo la pen ke apo Samson teron pen dolo vice president dolo kasi doge phana churo lo nili pang chengi ko lam the banggal son je litum labangso pini an kaching rum nang kok alam the bangke icheng ya bangke la son lo tum hatak ban sapo nili brief nang kok ko je mathalo je Pawan Kumar Roy Kheruni pen MSc alang ini kopili lo Kheruni le kopili MSc alang Konsil season long arju dun lo hala so pijar along leput hak alang tum septi put hak koson si doi mala arju lo lapen thu pinangan wang thu chor phibang ke RNS pasong Indian president chitong dun lo lat stame alang tum khai pharman dat pijar along permanent settlement ke padoji bhangla bangso dam lo masin itu mathalo angdeng dam bom lo tum chinyo la tum claim bom lo Indian president phan kachitong nolong lok pani tum tame dak pinang am karbeng long asong tame hala karbi youth festival taralang so pining goren judut kibang much kachitong ni pada permission long lei put alang tum kachitong nolong ko la bangke isi pilo network mission ba lasso asong pinak lo bote ki patchun daji phan angring do asong si theklong wai lalu pulote itum chisong nang po porom pe sini tum how do chingbai do ne lo chingbai tame itu mam si claim pon lo tame alabang suki claim long ben bang ke khiruni long ben dolo khiruni dead pen bang ke api dongka pen la bangso nang chiru hut bang ke lasong nitum akal bidu ka asong la bangso tum ki phunang kok alam the lage kadu ge ra chini lo ka beng long rat masi chini lo dek kadu ge dolo la pen masi amang ke pinan bang ke bangkresi hosut pacing bang krisi abang ke areng husudono masolo ko nitum pachi thang kaddo go be phanda be dunai pu media korte phanda nitum ke hang pon alang tame katnang son dulo la sopen bang ke litum is ajat punon dai tum non por social media kaddo go si viral ola bang ke sitame hada ki photo bang ki claim ko mane pu sitame karbi tum si ki phuk pa jane karbang long rat si phuk pakla dak bang ko mane si ki claim ko mane la so bang lang gam ni delo Allah bang sulang namdet balam thebang ke je karbiang long 6 to karbi adim karbi mithang si bang nang do legal long si reng sudun nang ko son la so sentiment ke do jone se thuk pak lo la mi olam lo lo so posi pinian bang ke party alam ka do chipu pe song lam chipu pe si thuk pak sin non pute chi song bom lo la pen ke government phandan na pressure do nang ko lo je kaching bai phanang deng bang nang kok lo se 19 la pen 20 la bangso ching wai deng ke government pen thik pon lok autonomous council pen si hala bangso ching wai long stamela bang ke akimang dolo PGR long lilong bang eviction nangji la ke akimang kaching wai ta not pen pinap kanirin thala lo la ke eviction nang ko lain lo budun jita nasi pinian bang ke stame la bangso ghotona do dek pen jone karbeng long masi sentiment lo aning jang je lo arbeng long ram masih thuk pakla nutin se leadership anutin si cn rep lo jam mas tami karbeng long dang pi masih ikir klak lo son dugo lo amala sopen bangke itum high secondary pen metric exam la so kitu apora kisung la dolo ahok lo si tami bondho ke tu masong pen ke pilong le lo ko office tami bondho dugo patu mi hat tami nili jongjong pen bangke pakliar lo bondho bangke pilong le la si komane stame bondho bangke pakhuri nang po ba kumene gari motor ka chijeng do pustame patekdar dun nang nelo thema kali bolote lenga prek dam juilo bte don ka chi song ko pi mai tum ke pon thi hol sang lenga itum pon thuni daji aso situation pini great to del bte pon thuni daji aso hormu dolo nasi pini ban bangke ilitum do thura pet lo bolote itum do pet isi message palithunang lapen ke samjin pe jisong pon thubom na stame itum hala bondho bangke itum konane dukaning hab nang ji konane basoloi long le hala bangke kado ita mi hala song deng bangke claim nang nilu pusini tum chuning di ka bing long rat phan chuning di bangala helo nang phai bangke lasi
walang ni present secretary tum tadi pangi tentang di badan lah kadang media korte itu lapen media kilang korte itu dana pan lihin pen kacang kadang pajir lo ini hiltum la so press meet kang ni abangke dam tan tarik krep ho phelang pialong KSA atum democratic arona teng pen kacang la so kacang dam pen nang kaciro yo no ho phelang pialong ghotna la so putak pen si ni tum pini la so press meet phal pini hala so ghotna chuplang det pen Karbi solang do arat do an ning isi ke do thepot nalitum media thengno pen nilihin pen ala katto gabe Karbi solang do arat phan ning isi ke do the ning isi ber go chapaklang thepot nalitum thengno pen nilihin pen ala litum han kachoro pajir do pini la so dim long nili puduning to bangke halada bang parnisi jale punon KSA atum areng so derlo polam seklang areng keso bangke la KSA pula areng soilo KS ada bangke Karbi pusa areng kesolo lapen ke Karbi pucha tagali halada bangke democratic around ateng demokrasi si areng kesolo pusine lipu puntung lo asi demokrasi aphan lasan ke tega bangke nilihin pen Karbi lo charli asong hin pen bangke la ke condemn lo pusine ni na tumat hengno pen podun lo pini laso ke condemn lo nilipudu aru puduning to bangke ladak non adai ke do tum bangkoi raisi adai do tum do pelama ge arjulong lo la bangkoi raisi ang bong pen bangkre ner ke ban ke neblong lo kusipulo la si bangkre ner ke bla aru bang pli ke neblong le do la bang pli aphan sidami nep thu pen alang le to aphan arona teng pen sodak ang signing kusinili na le tumat hengno pen nili puduring tum pini la so dim bangke la ge jat le punon sita la so root cause bangke la so root cause bangke ada ge PGR along le lo pot pusi hal dai klang lo PGR along le alam mesi la so ke klang lo pina posi PGR Karbiang long arlo ko an area doma pen ladak tribal si doma non tribal si doma la so bangke government mesi dame nalito am thengno pen li chuning ring tung bangke government atum si dame da bangke white paper me paklang na pub sini lang tum thengno pen puduning tung la so dim no ni puduning tung bangke dak ajale punasita la Karbiang long non la hai ghotna ke lage non pen kali 30 years aprang mena Karbi anglong arat tungge ba movement a period pensi la daga bangke target dolo dage Karbi anglong la sodim dage biharis tum ala aprang mena non dakido bihari tum kali lage angtan menge bang bihari boge lage ho 30 years aprang mesi ke bang thekdo aposi non ajat le puno latum dak dolo latum 30 years 40 years do eloku latum le chipu pusita latum residence ke dak kali lage angtan me ke bang bino ponsi latum pan ke prabjin pen uthai nei pusi na litum athengno pen ne litum poduning tung pini la so dim long aru neli poduning tung bangke ajat le puno sita pini Karbiang Autonomous Council pen alang litum initiative ke en pen non tarik reset ke pen tarik koyani alang litum song do anapan dak party do anapan alang litum ke pha dolo potsi la so ke pha long sitame anutin cooperate duna posini lihin panel tu matheno pen pudun lo la pe la so dem positive klang ko posini li ning ke theta dolo la so dem lo ni puduning to bangke ajal le punon sita ilitum non ke meg prang lo da bangke PGR long le long bangke la da bangke ilitum non bangke la ke klang dak lo potsi la action bangke government to man back nang pop sinel to matheno pen pudun tung la pe la so dem along non ghotna jasmet pet Karbi anglong arlo non soluk sodak ke do dite je phan mon sammen ke do long je phan ilitum ajon non sitame normalize wanang je potsi ilitum penan dak kachuningria arat tum do penan theng ka chong do arat tum do penan auto ka chusulai ban chenglo penan chojor cholang ke choklem tum do han ka chojor ban chenglo ka do we ilitum arat tum penan ka chuningri do potsi alang tum relaxation pinai polam do potsi la bondho bangke ilitum an pena bangke la tarik kreser ke pen taring koyan aparman ilitum bondho ke la dage withdraw boy gali sita la itu manutin sita me dag ngonsam ke bado ye pan bondho bangke ke pasik sak de je pan mani dukan yang pu sita pasik sak dam de je pan si ilitum nal itu matheno pen pudono Corono media porte itu mah praksima na polo non talks ke dui dok usut
inod bahani kumane third floor satu napasik sarduni nakapaplut nunji kabor ido kok tahai halabang so kapaplut doban kala polo de ilitumalo monsam kapawe haladak kumane cocok teng kok tahai mene kumane orang no tum kumana hem mekai dom cok tahai mene hala hapen bangke ilitum cerok tokring laben ilitum celandun pamini athema lahai monsam abiden lo pen pulo tangte cocok ceteng bendang lok do hem me cekai do kok lo pulo tangte ilitum kecingki kecing bai ta duji la nilitum pena lasoani ben laso agorona poder penani ben kacesong pinia ani anlo ta halabang so akacesong bang cesong na sonsi nang mandeji asi inin kipungke madulong tame inin kipungke dolo bons tame halabang so inin kipung along sudame masapo cirai dunpen ilitum landum cari dunpen labang so kecing baya ahong klamalong kedamagot kadok kabes phans tame son kecicok ceteng lapan emre me cekai po alam pene nane me kai dam chok la hai lama abet det ji phansi kadok be sulang do kadang long ra phansi dil to mahin tame juni ripon lo son taksi non kebangji mipai ingkoi hani to all party and organization and gentlemen amaidri halaban so amayalo kumamasi alang litumlong suggestion kedo la bijar along le peta kachini dun do ma pinia documents do relevant documents do de la hai alam do pulong te nilitum han na pachini tame pini penaba anbong penaba un bolon te pini anbong na pachini de tame la na pachini lo pulong te nilitum hala bang supen documents dulu pulong te nilitum hala bang informasi hala so kucing baya ang klamlong tame nilitum paklak dun long po anin je besi nilita lamping ko Jingsi Karbilochar ye song kidoan hampang pen bustame tarik ripo jitu nikila Karbilochar ye song ma members atuma phan biharia khaya tum labang sonan ke attack du na putha ka pot bang ke condemn long la pen ke law and order la pen ke district administration atum phan ka chuning ripon kan tung ala bang ke alang litum phan la bang thi bang pho non nep long le lang ko se pula si prap jin pen la tum alang litum phan kiri ka tar li pen alang litum ko nasi do ma la bang so trace pen si prap jin pen la tum phan nep ingnang si ke sudak la bang so kang sai bang ke alang litum phan pinang ji number 1 point number 2 point la bang ke Karbilochar ye song tum pen ka chuning ripon ni bang kang tung bang ke itu kacesong bang ke piplut nangji piplut ke nangji puai pis pusatami itu pini violence kace theng kace job hem rit me kace kai kace thu kace that la pu bang pa vediat si ilitum democratically la bangso kace song arona teng pe la bang ke ilitum pijute dat nangji continuous process nang la bang ke kace song bang ke athema puno itum Karbilochar ye song atum hapana bangke khironi sariali long bangke kedam tang tarik krip pho arni kang samle ke attack chonat alam kalilo KSC atum han non pen batai ke thom attack lo ladak KSC long pho pen ke song pona hut ke ban la bangso kang kir pona hut busame KSC atum han ke attack KSC atum no ka chu pen ke katnam konani atok katia tawar pen ke katnam la busonda dolo KSC richi kip me theng tom atum pen autonomous state aput ha kache song labang so ke bana hut pustame kheroni seriali ke komentuniali da bond de dati la so bena jo KSC richi ke me theng tom ben pustame labang so kheroni seriali long ke pa band dun je phan labang so kache song long pustame KSC richi ke me theng tom members atum pustame atum han ka tag dun labuson pustame ke damtang por budolo la penalty 15 earning ang sambang ke labang ke third time lo la bangso third timer ni bangi litum chetek long dak lo je KSA tum phansi e hem along ama KSA tu mate karbia khai tum a hem long ri long ama along li philang along ama si tum phan na ke theng na ke chok la bangke KSA tum phan ke theng ke chok mate KSA tum phan ke lang rem la pon chok ali de la bangke karbia khai tum phansi la bangke na ke chenek pinak lo pot non of hong ka chi song bangke
ilitum labang so PGR long le lampen senang klang lopot labang so PGR long le lampen se KSA members atu mate karbia khai tum ilitum nona poya bangke ke phunang lopot labang so kaje song bangke PGR lapen BGR long le East Karbiang Long West Karbiang long pan ma ketu tribals lapen khaibar imtum kalidet ketu ati malong an pulutante itum tarik krisir kep lapen tarik koy ni kaching wai labang so ni lambang ke Karbiang Long Autonomous Council pen labang so alam rivek nangi pusi KSA pen labang ke jong honlo jong si along so la situation ke pang sama pangsi claim chot mate pine political le pangsi claim chot pulutang te mo phi la bangke la 20 year ni ke chingwa yong si fruitful kalidet putang te hala so phi ke chingwa bang yong si fruitful kalidet putang te Karbiang Long pan so se ka che song hier kang tan dokok pulutang te la bangke Karbiang Long Autonomous Council atum se adai chi ending la bangke athema ni lipulo nona bangke nona por hur bangke akan ke menaya por ulama bangke Asama long rielo kido ana students organization atum indigenous mate khaibali ma students organization tum pen chenglo asu pen chenglo fsu pen chenglo all the masa students union pen chenglo AJYCP pen chenglo kaprek kilo pupo la asama long kido 30 students organization atum kang tangkring students organization atum busame non apoila bangso ka che somalong bangke alang litum jakong horang penchenglok alang litum bidi sore penchenglok la posonang cerap dun non khong bangke teklong lu la salang litum phan busame KSA tum pen kachoro pora bangke pajiri lu la si KSA pen gichuni pon kan tung alam bangke kaddo gobe Karbiang Long arada phan bangke government tum ajar le puno penap tarik krisir kep la pen penap dik tarik ko ya farman la dinia farman da bangke government atum pen Karbia khai organization aphan kaching sai la bangsor ni bangke na ke hangar ni bangke holik der lopot la dinia farman bangke kache song abangke itum che song ko nagi wai fit pusame ing samjin pen democratically pen la bangso kache song bangsi che song kon chot nang ko pusi nilhin pen bangke chuning li poniklo nasi nili pen bangke la pan sinor mat lam chi pek lang okay social media lo pinaan message viral to Khironi la pen harang hata long ke national party mabut bank tangte la tum claim hai ma la penang tum kupi lo la so ko tak pressure ke pidu election claim hai ma eviction alam nasi la non taring ko ke sini po hodak kopi si kibaman nil tuma diman ma ke kian kan ma de eviction ma ke dapat jam na ko nasi ko la so ang bong ben kopi ko son ne ke ko la dar si sini po te bolong kang ni si sini po nang le tum ning te do ma labang so ni taring ko ya ni ke chingwai je walong la eviction wek po nang le tum ning te ning ke the bang ke do ta non ma ko de ke de no bang tema ko la decision na making ma ke nil tumari de ude ante sir election do ko bolong te election at PG ma mate afang din nang litu ma chikro joni ke chikro mane isi time frame of finance nil tum bori bon bom lo same isi procedure do legal procedure do la officer of same ta apor de nikani si nengi puan ba ke nil tum ta chikro tum te hilan ba ke kali sir afang ta dambong lo mo puan si la sokoi lam da ti ma ti ta si nom suluk soda ka porle election de jima election ang lem lake alang litung 20 tarik ani ke ini ta orang lang lapo tita nang litung bang chikroi dulu ni ma election a phi ke ini ta deru ji pula so lam putar kali la sin nil tum steme claro ma ko an ma ka problem un bulate nil tum ke puda ma ke un bulate taring ko ke kiching ma taring ko rai si ke eviction nam ko lake setame kataman legal process bang itu nil tum ta konsalo advocate hai tum ta konsalo la si process bang to tame apor MO bang ke nil tum ta chekro tum delo la bang ke ko an ma prap hola so la lagile isi nil tum time frame man ana pijar lo nil tum ta si bang ke lang long po la aja tame nil tum na so discussion long si alama nang tang la non final alama kate Pawan Kumar Roy bang ke nang itu majin pasuneng tu pada puima mate paduneng si puji
elected pinapon memang pasun lagi ini because he is a democratically elected MSC kita alang li bangke condemn pemilu artinya alang li homosti lo masih la so kotona dulu sampai la so kotona depen alang li bangke sampai sonsi nah tengok alang li mitang ini inisiatif tajen alang li visit sampai la anto tadi ala areus bulan areus tumlo anda me alang li jumri tam nanje polo tapi alang li bangke nah anak yang tidak kasih lah bangke ningdup pikelang memang lah pakai cok sih Tengke sar kita tang kami medical college long just alam le namro medical college long apa tak long so tum si 90% ke forward target ang oi gelong ading tu pinang ka song dulu tak song kaprek ka song pe la so ben ka chingwai lin dulu himanto bisu sama chief minister bang ta pon tangke api la so alam lagi samri so tu la non ta la so dak tak lo tenan kuma hin ben ku pia step ang ko deng ji in samri ange kali hula so isi chingwai dulu dak sampai hula so ni limitang ta present kali haladat nili pan anak pacini tu ateng pulau ante juntu government juntu arul hala so ateng pensi pilon la pensi tambe la anso sesi la dapen bangke lokal la candidate tu teman bangke penahan jopon lo pusiku pen isi penahan dimlong bangke ala udampala pula kipas lo vacancy le to kok tame itu mak candidate ban abedet sondak teklong asia hulan ban la pia abange de le bitang ta tok song dun be pon ni litala so formu ban la anan than tek de tangke sa tekram sa social media long pinahan teklong ka viral tu alang li kaprek ada Robin ke do adim alang li pinang dam tikang cek dam son teklong tapi pinya di anda kirunia hawar long ke dam de so tangan itu mahin ben pila punya alang li dam nang je polo alang li no da kapa politician lo leader lo thai pene instruction do kok ma bu phan chon la wang ni lun da puno tekte because he is a political leader right now so political leader atum kupisi ke claim da mi ba bangela lama pudun tekte because alang li pen thata do kok lama te asi aman pudun tekte non 1920 early chingwai policy da so chingwai long yong si eviction of an claim japan put full peda polote na tum him ben pilo step ding nên trong cái này moment vừa continue một nàyตั้งแต่นอนแกนายเลยตรงแกเสียรูปลีดาแต่ลงเป็ดสิโดโลพอดการเบียงลองอาราดาการอินไนแกเสียจิงรุมนังจีบุละอาศัยนายเลยตรงลาบางโซแกเสียกับจิงรุมมีพันปีละปี nên trong cái already than ulang pola tak nang than de ponan de no si nên trong already tetap ka phoi wanon chính chế vai bằng trẻ luôn chính chế vai bằng trẻ luôn là sao ngông si non là so non ini da peta la so seriza lo hang thang lo si one step further boleh nang le tum principi no la ini the pick la dak lo le tum korte se lo pun rada tum keton la keton no pang cheng lo pun no de tomari si ke kam ka che jolo la ba kato ko beta mat ahoni si hini alam to kok thailand men ta khola ba ka pachunji manta nil tum on proses pun tetap cingwai non ani kan santai cingwai do tu lang non ani kan sambak ke non ke wanji hola dak cingwai lo si cingwai nil tum dak ke se rodoan ban ke nil tum ke lu jampu alam ke pakang tu lam hi si ben si nil tum mate pakang sa last question tangte non labang suka cingwai lo pinangan social media long mane rason ka theglong do mane ka cingwai long nang tum phan eviction alar kopine alar pen kopine nang tum nakelar dia son logo nang tum mahin ko pilo compromise dei ma rap tum aning video ko sana paklari ma hai ke la social media ka duga ho munit tum ke negative positive do kaida negative kiri lock tum da lo la ke jutun elo sitame la bangke moment lo hala bangke nitum ke asiman kopi ma la ke mang vet lo pgr along le long ke eviction de ga bolai na hula makar juga ko ana ni chithele po ni ni nami pai nang itung kupi tong rama thai ni ha stamen ni ba son ka believe dam do kupi ni ai son ba ka kam claim lo ta ta jo ke jo wa ti pini nang chak na ti son lo ta chun je ti stamen non boy boy la so ka ti son lo ke claim ke dam ni pina an jo ke jo wa ti tum ti thai for example
DCSP itu kecengin gitu nanti. Aku lama democratically karena tu langsung itu je. Kami aktif banget nanti itu ini nak perlu. Deh, IC lo. Unfortunately ni je ni perlu. Kami ini cepat hidup pola karena memang rata. Ini cepat hidup. We should be always optimistic. Di kalimat kita ini cepat hidup ni. Di lalu. Kira. Tu mih ni itu presiden sambil jangan lupa ni je. Dahmat ipil lo. Kias insiden tu nak biar di pulau. Ini dua tulung lah. Lata insi positif side ma pusing hilim tara laper insi ningi cethera hala kosono bo ilitum authority competent authority carbon autonomous council CM Dr. Tulira Banga hala ta XKS hala ta ga ru hi ru yongsi kaching room pen yongsi insi pilita insi memorandum summit kaching bai alang ta ingut khai kaching hormoni report nang klep ibei ma pusing ilitum ni cethera Kumane itu dambong, kumane song itu dambong bagai berbeda tak. Kami last ini itu mana nging cerita banget. Ketu anak song, ketu anak kiasa si cingrup pet kan kita tahu dah yang di. Alang lita, aning nang cing sami, alang lita, naso saya bang kem lujima, usin ini itu dah nging cerita. Kali pulau dah deh, nol sing akan me jong kem dikit dote. So bijar kayak kai haru, kai suri dah, itu tu penting ini. Tapi ini itu bagai on behalf of Kami Student Association kiasa yang poin memang alang itu mana. Menurut siapa Dr. Tulira Banga apa bagai ni klong kan kecuali dengan tumbang mana alang ni kita alang ni bahasa ini itu meeting nah kan nak lebih baik pun ni cerita thank you lapan kalau yang long rat tu kan mana dia senglong po kita kan macam soalan hala kini long kan macam soalan kalau yang long rat tu nak support tu nak dengan klong pencuru lo lapan kapre bangket mungkin presiden saat tu ni je bong lo silam pas sih nak ceramah tu tak sini itu bagai dengan klong kan kecuali ribut Kiasi kacing rumah putha ke kedam tang patumi tapi kiasi long po pengen pacin indo tapi nona pacin nang sinang tumhin kan ba. Nakai masano der deluk le mathana athe makacit tom si cing kacit tom sinai mati. Citom ti pasi cing rum le khedalo. Ini ko kacit tom dolo bolate ciclos dolo bote lage automatic cing rum po lagsi. Uthe moten na pu present polo. Isi na proses doko time ne asap kita tapi der deluk le mathana. Lapan sar Islam ti chunili non KSC rupli kacing room lo po rata ning pathenang nang litum rupli tum ta check hand chipi pen rata chisin chalo lo sa KSC kacing room lo ante Coba nanti bon bang hedi langsung bangke kaduk kita mi lagi patikdar tu bener. pasti satu Sik sangku rat jambe pak pene kari tu paciling nang dukan tambe pak hodi ke kita pak sila solo bangke jakong orang ini ben bak klaim dulu ni pusin dege aku cuni itu